Obwahata amashomero gona okutandika siniya yo kubanza kusya siniya ya kashatu garumo nagagezaho kutoma nkore njendererwaho ensya eyashohozibwe Ministry y'Obwegese na n'emizano. Atorede hano hariho abana abatari hasi ya rukaga abari kugira ngo nibaza mu byarani biwareba mu computer ziwareba mu nanka hamotoke emwe yiwareba akuvuga no kukanika musarune biwarebamu so twashanga ngo naco abantu no shoti hati batandikire kumanyanga ibyo mikono byino mugasho no kwakuba kubizo kutunema bici ababiki binje munonga gakora kubizo so ati twakira mu segregation kugira ngo umwoga gwogo no gwabici n'ingaro gw'abashije inga Ahishomero rya Kabuga Hope Vocation and Secondary School orukure by'emikono nagira ngo umubaro gw'abeji abarwejumbiro by'emikono gweyonjire kandi kiretera abeji by'emikono ebikwato by'abacenderaho uha kutumara kureba eco tweka intebe kanisa tudesigninga tayi mutebo so tugamba ngo okurga kasheshe ukashamushanje tayi meje tugereze specifically abizo kutraininga by'emikono abo twayina borungiye ko vocational course. Then afternoon session kandi kana shamunana okukasha 11 chance ejo tugereza ba secondary abo kuba curriculum ya nko kumuri kugimanyi barkweta so wa secondary curriculum netaga ngo abana bayikasi ya kashatu baguzibwe eby'emikono imyuga imwe mu class tazaje bakubana bashoma eby'emikono so nicyo kitumire twabitamwa manu munonga itwenkisha mu twagabe twatangire nyumaho Mboniga ba Fred oguna kansara orukujinanizibwa ebyo bwegesa district nagira ngo bwa hati amashomera mingi tegine nangwa ecoma cyo kutandika kwegeseza aho abeji oyihire hwagagina amatendekero g'eby'emikono ushanga ishomero iryaho rigene bitabo byonka konkatirine arani materials katira mwana yanaza kora welding ashinaza kosya urupapura aha amashanyarazi some schools nsonga zine amashanyarazi hati bone baza koresa kisonga doza aracyarengeza so twani tugira ngo kwakubireho mugisha ubundi ga government yahagire ci yabasha kurekuraho mazima bijuke Kabuga Hope Vocational Secondary School obwa hati enjendererwaho ensya ejenderire okumara hibura ry'emerumo omenyeto hamwe n'abeji bwanyuma yo kuhendera emishomo yabo bita bebembezi hamwe n'abakuru b'amashomero n'abahiga government okwatira amashomero okubasa kushikiriza ebyetago amakuru agagasha kwa Anthony Twine.